Assalamualaikum Zian Chanum. Waalaikumsalam. Zian Chanum, I have a game. Let's play. Yes. What's the game? Yes, what? This is it. Kita main menggunakan jari itu loh. Terus kita sebutkan kosakatanya dalam bahasa Inggris. Mau? Ya. Oke, kosakatanya apa? Transportation, kendaraan. Ya. A, B, C. A, B, C, Pancasila. A, B, C, D, A. E, F, G, H, I, J, K, L, M. Oh, motorcycle. Yes, next. A, B, C, Pancasila. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S. What? Apa ya? I Zian, don't know. 0 point. Okay, next. A, B, C, Pancasila. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y. I don't know. Shanum juga 0 point. I have song about transportation. Let's sing it together. One, two, three. Land darat, Bus, bis, kar itu mobil, train kereta, taksi, taksi, bip bip sing sing, bip bip sing sing, motorcycle, motor, bicycle, sepeda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak. Land transportation, water, air, boat, perahu, yacht itu kapal, ship juga kapal, air, udara, helikopter, helikopter, plane, pesawat, transportation. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak. Transportation. I want to memorize the song. Me too. Thanks a lot, Kia. Thanks a lot, Kia. no problem.